Kom ketki isang. Kom ketki isang wasa sarawi wet. Kom ketin tipata rong kauno. O solar sapul me kubur mawang komi. Usaya katikat nanten pas sarawiyo liman pei sarawiyan warpo mawo. O kolokol men isikwan warpo maweo. E ap yang tapan samoroko. Oni anso te sumawan kileo para ta pontameo. Nambukan wayo siya me sumaw tok-tok. Ap tabiran ki sumaw tok-tok. Pagkita tip me ewia. Sang nita sang niya sudah warong. Usayaw yan amargi ni Israel men. Teman-teman. Kaitiyan yan amargi. Ite me abang yan amargi. Sudah kaitiyan yan dokin samoro. Imagarta samoro kau pataki yang. An ketiya sang wasa sarawit. Kamu ketin tipetarong kau no selal sabul me kubur mawang. Kamu pagkita bagi akulan. Isik incense. Warpo mau. Nan pere sarawiyo. Ap samuro kan kelep, ko to kan aron kan kelep me bangu ya ko to ko to ang kauno. Kita ke met to me o ngai so lang men ikak uya puko kan. Men tar mai sudu ke tiang yen uya pukon. Pastor de pukon. Sudu bil ap mai bang uya. Kata kan kurang ko tong ye. Pekadang ko mau ya yang kita mas chorus. Apekaran toto kot mekin pelata isis memang ya ewe puko nan ten pas. Ertane ang yang ta lingar ta pan samoroko. Wanso me lingar ta tok te biar tani temo. Pagita pagawia ti bang kot. Esu warong. Eni sikuar po mau ap. Peni lemme me pagi ewia nan markimen. Bilan ki mana-mana nen pil isi kuar po ma. So usaya kay tiyang anuyan nanmark o namar ki kelep. Isu kay tiyang yang pukon samuro. O bagi isi kuar po ma nan mol sarawiyo. Ewi tibang kot. Bagi isu warong ewi to dok wet a peni tola. O wiya karda tok tepir nan temeu. Kariau, aku tahu kalau begitu mau rezeki paisek masa ni, me patuan, me kalau begitu mau o sarata patuanong an katin sawase patuan, main makom katin kubur ki kom gak katin, kamu kelihatan. Awiak kilalen karak aktik. Ni aku tahu kalau begitu mau kau nong lang anso. Maka kalau begitu mo naman, bagi ewiya kau naman. Tok minit, kamelele, me Christ, kakamawila sumaw. O ako to kalau begitu mo, men dakila maparsi ngambil kilangan kalau begitu mo kau Jesus. Apa lagi, akit kar-karak lah. O lukur lang maran kau no kot sabi nga anan. Kot kecin masa ni me apan pakata Israel me karkarangkan. Nan maturia iralau trisek siluri digisek riau masa ni pemekin aklapalapan tikitikla o mekin ak tikitikpan lapalapla. Mekin aklapalap kot pang kasepagati lapa. Mekin ak tikitingkang kot pang pukral tarin lapalapala. Ay megareta kot ketina sabang anol menetana pergi aktik lamu. Akai pak kita ingin kasih garo pergi aglabalap. Kasih kot aktik lapor timon kauno lukur langi. Kita kasih garo pergi lang ngen silumie. Ngayon naramas, ngayon suwet, o ngayon sarawi. Ngayon naramas, surukak portisang kau no bambageo. Ima kata Christ kat kito. When wakita tayo mong yung, pagdali na kakaktik-tik lamon kau no, o lukwar langi. Aramas, megasigar. Kita ay surup
mau ki ma emen bil wiya yang kita song me ko suet ta dan ban te te wiya me ko suet dong aramas meno kita try makasi try aramas Christ kele me ba amre aramas men makari yung apan ma amen wiya yung me suet apan men dakila kita Christ makareta aramas ngayon aramas, uyang ngayon kasi gareo. Esurukin porti isang kaunong, ngayon aramas. Aramas tepe me kaunong yeletet niya raimong yung, meresurumin porti isang, resurumin kasamoy. Pag ngayon aramas, uyang mamorte. Ni aramas apaan mamor. Trasi suka uwe kupuran kot. Menta magrebi uya, kau dek. Yang sansarawi. Ap mang ngayon aramas uyang mamor, lolo child. O sudah tik-tik lah, dah sudah kemela, dah sudah porti sang kau nu pampakeu. Pagkita ngeni naramaso, memor. Ini kata Christ ketupu ngeni naramaso engkak mela, Christ engkak keirta lalu child. Pemak ngeni naramaso sudah pam mela, ngeni naramaso pam kes-kesi kerja, Christ sudah kakan keirta lalu child. Porque ngeni naramaso memoro, ngeni naramaso sudah meitong Christ and kita. Lalu nemen kita naramas. Insan selong kita me ime Christ ket kita pun kemelang ngeni naramas. Aramas yang kak melasang. Arai lak labalabakan. Arai sudah men perti sang kau nokan. Aramas me kasamo yung Christ and Israel more. Me perti yo kasamo yung Christ and Israel more, ye Israel. O me more ki more in Christ, ye Israel me ban kairta rin kauno. Pagkita po armas, ngayon armas, mela. Awut ngayon kot me ban kairta lolen, lole child. Ngayon suwet, may watak na ang puksaraw, ngayon suwet kang kailangan ta kauno ro ko te perti sang. Raipek makre. Ngayon suwet recognize kot. Rai wewe ki is kot. Katarakin pen ko to perti sang mon Christ. Pek makre. Ang ngayon saraw ba yung kupuran kot magampaita. Anso koros. Ang ngayon saraw. Yung magkatagdalan nagdalan makamakakilakil kita ngayon saraw yan kot. Puen kakiya sa talolotay lo, mamor lolotay. Padahal more ang kakuya karakarak mon kot. Anso koros. Kasi lu, ako to kasi amang makom katin kupurgi. Ngile naramas men me aniki anan, mang makom katin kupurgi, me ye kupuromoy. Kom kamawi yela. So ona nanta mamira na memang kairanwat. Dalanan daling kasaliyang kot, magdalanan sa po mesawas. Dalanan daling kasaliyang magdalanan sa po mesawas. Ngilan naramas amin me aniki anan. Ananwat karayong akoto o little ni mongyong in Christ. Nan maturalaw di siguro gisu ko saya. Kumalpeki kumalam pa anale. Kumail rapagi kumail amban tiar. Kumail little amban rita ong kumail. Katak ter tuk isang atay pagpagi. We little ni mongyong in Christ. Total mas kindama. Magdawi pagpagi kita sudan ki poson likam stemelil. Kita lan ki poson. Apu kita lan dalam we pagpagi ren kot. Pagpagi atala nana kan re. Ain so koros. Pagpagi atala nana kan. Lawas sapen. Kot mangi yan namin namin tala nan. Mangi yan memiyanan retail. Anso me bang katin sairo kamaula tala nana kan. Kat kitong tala nana kan. Ima katin mangi. Itaman. Ni crusade yung may pastor penihin mo ya. Si Serimen mayang kola. Umpos mangeo. Maldaman David Hernandez ako siya magkada kay ngayon kamawi ala. Christ.
Pagkita kita wia tal pukau totok. And pegerin court and shows ananu. Tawia ni tawia ni poson. Tay pergi adalah kan di poson up. Court me pan wia ta sapol me totoko. Karena tamang tay pergi adalah kan apa saya kita sapeng ter tok di sang pergi. Pui makatin mang yang so tama bang katin saya adalah kan. Erik sinserio nang cruise itu asyik maula. So ngote apenihin kelang raipil katare lak sinserio igo kola. Repeni ko siya me ita kren kauno. Tama kareta. Kom suto kamawi lak sinserio. Ay makot masa niyong. Cycle lai time ongi. Kilang. Pag ang kota time niya ban lel kitail utang ba na paliela trela nanakan. Bambak toto tagim peki ma esuto sabe nga kitaibil maro salao pisola peki. Apakot mangyan dalanan kan, dalanan dalam yang pagi. Ansyo koros. Karena kedalanan dalam yang pagi, raba-raba ke yang lelet ni mengyong in Christ. Babang kating sabang dalanan kan, mudan pagi imamasa ni imamasa yang kasih kumail pagi kumail lampan ale, kumail rabagi kumail lampan tiar, kumail lelet lampan ridang kumail. Dalanan dalam rap-rapagi, we letelet pagi. Abang lela ansyo wong kita abang utang ketiyong dalanan kan. Der lol tikikila. O meto me kot soto ketin kupura manan. Teman-teman, kot iya solo nemen tail. Eket buksara masani me kicai me uya 10 pas en ngen sarawi. Kot sudakin tuan kita la, akat lalu kita le yang kita la ansyu korus, mangia kita la nanakan, kata kita le tuk di sang pergi, we pergi, katakan makan pergi okay, kesalahan beliau pergi pun, makan pergi zaman kasih zaman sudah amposon, ligam, dan nana we pergi ansyu korus, lawas apa kita la nanakan. Epakela olo, nampukan wayo ko siya ma, he moved with compassion. Epakela olo, lang Christ. Mungyong in Christ ya mungyong in limpakeo. Mekin men kamawi yala ansyo koros. Kada ansyo me wol menet parto kile pekitiyo lukur langi. Kailangan ito ipakela olo. Pagi Christ ya melimbak. Esuan gelimbak. Christ katakan an gelimbak. Ye limbak. Karena semua kan koros mengkotonginan buk sarawi akasiyong time koros kin maula. Pagi limbak kong armas mekareta. A move with compassion. Bukan wayo kasiyong time. A makitiki. Limbak. Ikapalan ni limeo masa ni imauki. Na magalagalta. Anso wote tok to di sang renolo. Ikot menet magdai pongpungi. Me anso koro sa kacing kupurgi. En kamawi kitailan aleyang en aleta atailanan kano. Ketkiyong kitaile wanan kami. Emenemeng kitailan ki. Pergi agen magit ki limpak ansyo koros pergi limbak openi katin masani imau ki Christ ansyo koros agen mensara dalanana kan kata dagen nana pekere anana kami miyere trial magda sebab pekere sebab yang tamekot kita laraman sa nane, lukur langi, bangkat nanleng o wiyata, sabol metodo. Pag-utano kita yang maula, pariyakit sa malaro. Nang pagkanay siya, iralaw limisik silu, irajik limaw, kasaliyong kita. Apso, dipatay kan me lipalipo kita,
O atrai wiwiakan. Atrai wiwiasuatkan me e wowo ki. Loko wet kamawi kitrai la. Lipuanola kan di paluore kaungsing kitrai la. Lipuanola kan koros me aleyong i men kisang atrai sumao. Pilnam Petrus pil kosoya. Memon lipuakan me kating kamawi kin kitrai la. Tatok me Christ keto wiani lobu e mimini paliriao. Indra me kakareti lapata sang tipatai. Apo situ tok tiwasao. Lipuen ola kan me rewoki kiyo peini aleyongi. Memang kamau kita lata sumau kan. Megara ta iribang kair kilai rewet. So te lipil-pila tala nana kan. Christ men kamawi kita la. So te lipil nan tame mia ain so wet. Teman-teman. Buksara masa ni me ko tu tu jaya orang wat lakapil pan ko lata ngene sarau me totok. Dan mue me keceli samba pil ngeno te me wi totok ranwet. Mia kai lama-lama indame. Manaman sulaka kuya orang bukat. Pai tite ren wan paron kau burung Christ akat ketalanan lang. Likam esrupung esrumele jompatak metuai demet. Bagi Christ nan buksara masih yang tay, mak Christ itu aja ayo rambut lakabu pilban koko late, megarda, tebangkol, mangen sarawi sair, among yung mentionin ranwut, kan wato amanan kan ren kauno, kadermi menantuman, wato po utanaban, kat kiyo kamanan.